خواه ملوی در بسا بهنوکه که بدنه کجا کل لحرم هنک باجار ما چی چید بن یک جوان باجاران کو مردینه نفچه قوی هیه مدیات هیه مدیات وزانن لوی در سوریان هنه عرب هنه ترک هنه کرد هنه دیسا ازیدی هنه yani سه زمان جد لوی در تین خبردانه پر زمانی و پر اولیه باجار کی وقت بیشتر نفچه که گله کی شیرینه یعنی کوزموپولیته هم بیشتر حتی گله کس گله پسپور و دیتنامجی اف یک بوسه مدیات تامه وقت عثمانی کپچوچکه یعنی گله کس دور دا بوی راحتیه بوی خوشیه دادجین ایجا دربارش بو گنجم مش بو خواندوان ما پروژه کاتیل دار خستنه پروژه قهوه خانه که لیک او قهوه خانه من کارش را بجا اف در قهوه خانه جبرک وک کتاب خانه هاتی ریس کرنه پیشی دوی کتاب ور خواندنه دورا قهوه جلوه داره برحتی مرد کاره بخواه اوه کی کر وقفه انصاره کر وقفه انصاره یا مدیاد کر نها حوال منوچگان محمد خالص ایشی اللي ودريه سروك شاخه مدياتي وقفه انصاره عبدالرحیم کاپلان جی لقلويه خالص باتا بخير به طبي خالص يعني يا راس مرف بجه دمكو مسألة كتب مسألة خواندن مسألة زاروك مروابن مسألة زاروك مديادا مروابن اي كوچه و كولان مبن يعني دوه مرف بحثا تد شكينه که مرف بحثا و مجاره بكه يرو ميوانه كي تجي هيا چي اف پروژه وقفه انصار چت که لمدیاده ونه چی بجش مرا گلو بله حسین اکر سرید صبحات بخیر به براستی تقلق وقو به پسنه مدیاده ده لبله تشتكي ما سخوازم گزوجي تمام بكم دبي تور عابدين يعني طوران عابده او جيگو قلق عالم الفي حرام ما هاتنا وقو بشين بون هاتنا تشكرن وقلق وكر رح نقدر انا دنياي الفي دري قلق مدرسه وعالم جهنا وقو دين المدياده سي اول هنا وقو بالسورياني هنا مسلمان هنا ازيدي هنا او جي قلق خباتي جور بجور هنا ما جو خانه ایرو پرتوخانه هاتیه وکرن اوج پرتوخانه جی جبونا خورتین جوانه مدیاد جبونا قدمه خوین والا ورن وید درباس بکن هکه هاتیه وکرن چونکی ج سردمان پیشی د وقتا گو مسلمانتی اسلامیتی هاتیه دنیا حتی ایرو و امر پیشی رب العالمین گو گوتو برا بخوینن جوینگی و حتی هکه خواندن گره کی جه کی گرین دراب جواگه دگری بر وی هواجی سروک وقفه انصار یا مدیاده برز عبدالرحیم قاپلانجی به پیشتگیریا وزارتان جوان و ورزیشه پرتوخانک آوا کروش بناگو جوان مدیاد ورنویده وقتی خو لور درباس بکن آگاهی هزی تر امن هاکل کلکام سروکین وقفه انصار برز عبدالرحیم قاپلان منا امیجستنن برز قاپلان خیر هاتنا وشانما و سیدم و پیروز کن سر خیره به پرتوخانه و اون کارن ارمانجا به پرتوخانه بیجین کرم کن ان شاء الله وسر چاوا هاتن خود جورازی به پرتوخانه ما کتابخانه ما ایرول مدیادی حقیقتا کمایک بو ما تخست اف کمایی المدیادی ام تماملامیش بکن 3200 کتابه ما کتابخانه ما هيا هر چشید کتابه ما الحمدلله ما پیدا کریه تخمینم ده 3200 کتاب نوادا سزای قراقوچ هيا نظامالدین توپچو هيا دنیا کلاسیکleri هيا ترک کلاسیکleri هيا نوادا تفسیر ما هنا حدیث هنا سیر کتابه تاریخ کتابه هنا her çeşit kitabı ma mevcudun jbo öğrenci ma jbo genci ma go xoyetiştirmiş bugün xobidna peş u jmidiyad raj ümmet raj devlet ra insanla faydalı bibin ma ev gayret kiriya ev pürtükhana ma kütüphane ma tabi Gençlik ve Spor Bakanlığı destekliyor parma proje müracaatı kir proje ma hata kabul kirin meji ma ev pürtükhane ma ev kitapkhane mecbu genci midyadera mahazir kiriya ام و حواله خو و یونتیما خو تفدا ما خو سفربر کر متشتکی الحمدلله لایق مدیاده بشکلی گو مدیاده بشکلی کی خوشک تمثیل بکه پرتوخانه ما hatta avakirin elvede gence ma takriben roje sehçil öğrenciye ma gence ma vaktna keçikten vaktna kurik jiten elvede ten kitabı xod xuynen kitabna go bacibinin xaradibin ve ana qaytkin pişti haftaki 10 roja o kitap disatenin bir iki dira da giştkin
وەکی دی گوهات نەوێ دی جهێکی نەزیح جهێکی مرەفەه جهێکی خۆشک تێن چایە خۆت بەخن قەحوا خۆت بەخۆن استراحەتا خۆت کن وەکی دی هەفتوو ناسکن ji bedîla got herna qehwê ji bedîla got herna înternet qefe ji bedîla got uyuşturucu müptela bibin bikevne nav destê neqenca matxwast ev öğrenciye me ev gencê me midyadê de xwe yetiştirmiş bikin pêş te biqedimin yani ku wextê me hebe tiştekî wextê em öğrencî bûn hate serê me dixwazim müsaada ve hebe inşallah ez aktarmış bikim sala 1933 1993 yani yanlış ne bejim İmam Hatiba midyadê ez öğrencî bûm mealmekî me hebû Xwedê Teala jê razî bê kitapxana xwe kutubxana xwe ya malê anî bû İmam Hatiba me vêca şahsî kutubxane bû ew jî taxmîna min de 1200 kitap falan hebûn sürekli me teşvîk kir got xwe bidne xwendin xwe yetiştirmiş bikin bixwînin gayret bikin kitabê min val ber wana me jî taxmîna min de ji wê kutubxanê tiştê gotê bîra min dönema ortaokulda 300-350 kitap ya wî mealmê me me xwend me jî îstîfade kir elhamdülillah me jî me got em ê vê ew ê gelenekê devam bikin em dixwazin öğrenciyê me em dixwazin midyadê me xwe yetiştirmiş bikin pêş te biqedimin ji millet re ji toplum re faydalı bibin hatta em nexwînin hatta em xwe yetiştirmiş nekin ümmet olarak jî û memleket olarak jî em gelişmiş nabin em pêş te naqedimin çünkü Xweda Azze ve Celle pêş te jî gotiye netîce itibariyle meslekê me jî ilk vahiy ilk emir bixwîne ya oku emridir bu şeklê jî em gereka vîna ji xwarin ji bo xwarin ji tiştê hemû dinyayê lezzetê dinyayê hemû pêştir bidine qîmet bidine xwendinê ancak xwendinê em karibin bikine maqseda xwe gaya xwe hedefa xwe ev jî divê em ji va gencara xwe musexxer bikin em ji we re fedakarlik bikin me jî me got ev gencê me bila bixwînin bila gayret bikin ji midyadê re ev tiştekî kêmayî bû kutubxana me yê midyadê xelk kutubxanesî em ê bên heqîqeten erê xizmet kê ama kevn bûye yetersiz bûye em dixwazin ew jî nûcan bikin û em dixwazin vê dê jî devam bike û öğrenciyê me ji wê îstîfade bikin cemiyê mektebe cemiyê ciha öğrencî têne cema tên kitabê xwe dixwînin ev tiştekî heqeten xweş e em jî gelekî kêfxweş bûne vê herekêtê vê proje وەکو خەباتنەوەیە دیژی هەنە وەکە وەقفان ئەنسارێ ون سوحبەتین یعنی جوینێن وەکو بێت تەفسیران قورعانێ وەکە ئێحادیسا وندکن خۆر چاوە بەشداری وات بن یعنی وەکو بێ عەلاقەکە مەزندن ئان چاوایە ونکارم بێ چێ elhamdülillah beri 3 sala şube olarak em hatine vekir kirin Ensar Vakfı genel olarak 107 şube yohanel midyad cemiye Türkiye'de المدياد جي المردين جي شبهه مردين جما peştira yani beri me hata vekir kirin ya me cefsi salê me derbas bû her laht piştî mêce aşê saat 8 niva ensar buluşmaları adı altında dersê tefsîra em didin fıkıh em müzakeret kin bu hadis bununla beraber siyer velhasıl dersi dini em gence uxara em anlatmışken em bejin seydayı metin bejin sohbeteki hoş sohbeteki elhamdülillah sıcak ev jmidyadera hata yani runiştin ev 3 sala gence me her roz ededibin mehvane me her roz ededibin talabe me her roz ededibin ev jî elhamdülillah hizmeteki jmidyadera gence midyadera xalke midyadera em vîna kevxweşin em dixwazin hêjî devam bike em dixwazin hêjî ev weke em ê bê cihê me werê vekir kirin û genç û millet kültürlemiş bike yetiştirmiş bike insan neş toplum raj millet raj din re faydalı bin em ê dixwazin em jî wê gayret etkin inşallah em spas ke ji bo agahiyê Xwedê ji we razî bê û serçava hatin em jî spas dikin serçava hatin Belê Birêz Hüseyin Eker îro em وەکو بێ وەقفا ئەنسارێ بوون و سەرۆکێن وەقفا ئەنسارێ برێز عەبدوڕەحیم قاپلان jî derheqê proja ku nihakê xistina rewajê da ya qehwe kutubxana derheqê de agahî dane me nihakê gotin em dine navendê Xalis gelek spas malata ava be. Temaşavanên ja em ê dewam bikin.